clear tu zong zong te chi bai vek ule tun huna hian chan neya siam ti thupui mangin thu cha toi te ka ngai hau don ani mishing te hian zo na tam takan neya chung jinga chuanin he khovela hian tinge kalo pian ve kher fu ki kim lo le ngal accident tok to nu thidai la athazo kang ti ten kan soi thina zo na te kan nei thina ni amai ro chu he khovela hian chan ropui tak nein pathianin mindin vek ani Kelfer chuan heti hian alo soya nang ma nge hi pathianin abik taka adin le adwan inia makle danglam takin inu pumchunga aphiar khom che inu le ipa te po athan sa vek arwa man sa vek ani ti in alo soya ni Genesis bung khat chang somni parukan en chuanin pathianin ti hian asoya kan an puin keimani ang takin mishing siamila anni chu tuifin ria ta sanga chunga te ran nung leya bukwa ka kal zong song te chunga thunei tu ai siamang u ti in asoyani Genesis bung khat te bung ni te kan han en chau chuanin pathian hian mishing hi chanro pui tak tak nein he khovela hianin milodin ani chung jinga point pathum te chu lo la chhuakila pakhat na chuanin leilung lo khaturi mishing te hi min siamani tin apoin pahni na chuan he khovel en kol turin milodin bokani tin apoin pathum na chuanin he khovela kan mishing puite laka mangai na leina na te neya annu na danglam na thlen turin min duang ani apoin pathum na hi lo thlur bing ta ila thontu mangin han soila fia le zwal zok na turin kumsang khazakwa somkwa le pali khan Rwanda rama chi le chi in tha na rap thak tak mai athengani ta hianin Hutu extremist haule Tutsi hau anin dawvak mai ni ta chuanin BBC News in a record dana chuanin mi nuai riat chuangin annunna anchan ni in a record ani arab thak le ani heta hianin Protestant pastor ko pakhat le a kaushan member te pon he chiat na rap thak tak mai hi amha chon ve ani ti chuanin an biak in lama chuan an pastor ho chuanin ring tu enga mozat kha an biak in lampan khan an kalani ti chuan he muna chuanin kan himma na ti in mai cham lampang chu an panani ti chuanin mai chama chuanin thei to patrong trai pathian ne na aven himnan dilani amaro chu chung miswal boro tak tak mai chu an siam sei te keng chuanin biak in lama chuan rong kala ti chuanin an ma mi oma piang chu an that zelani ti chuanin chu muna chuan ron lutin an pastor le mitam takha an thatani arab thak le ani ti chuanin he thil thleng atangani nia khanin chu miswal boro tak tak te chu an kalliam ta ti chuanin kha muna kha mi tlem te nungdamin an lo biru theani chung ho chu ron chuak lein an thian te an chung te ruang kha an ron song bolani ti chuanin mithi te tiang an han choi sun na khanin nu pakhat marphu lo la phudet det mai kha an hmuwa ti chuan lom me rang tak mai khanin an nai ber dam do in lama khan an phur phei ta ni ti chuanin chunu chu atoi zong in saila alodam chuak le ta ni khanu kha tu dang ni lovin khalai Protestant pastor nupui pi Mary lo ni reng mai ni ti chuan pi Mary chu aron har chuanin apasala chana athil nei zong zong le a khovel kha chana ni ti shatin shomati em mai ni amaro chu chumi cho in ne tir du lovin lalpan anun azwa chan kha omni in asia tangkai taka man kha tum ta ni ti chuanin kum thum vel chu an in le dam do in kha karton reng mai ti khanin ain enkol chawani ti chuanin pathian rongbol turin thutluk na siama ma ala chautan ta ni an in bul nai lu ka khan jail oma chu mi huna chuanin chulaya kaushan ho te chuanin rongbol nan van nei thin ani tum khat chu chutia rongbol nan nei ni chuanin amma tlangwal pakhat rukundo anti hi aron bok khup thap mai ni ti chuanin pi Mary hena chuan ngai damadila kapi minla sia mt in aron zotani pi Mary chuanin an en wanga a hre chuak ta wai mai ni a pasal thatu nge ama po nasataka soisatu nge ani ti kha hre chuak ta ni chu rukundo chu azam me pi Mary ma chuan bok khupin a thing kapi khongai takin min ngai dam roti in pi Mary ngai dam na chu aron dil ta ni pi Mary chuan akutin zoi muangin akai thawa thawro ngai dam mindil ma de khan ka ngai dam to che si ti in alo soyani rukundo chulom me ti chuanin pathian thu zirna te an nei chho zela ti chuanin atopa chuan baptisma alo changve ta hial ani ti chuan Rwanda sarkar chuanin an mitang te chwa run pui kha ne ani
ti chuanin rukundo po chu chung zinga chuanin telve in an in lampang kha pan atumani ama ro chu news an thria chuan abar khai hle ni kha in chi le chi in tha boi na khanin anu le pa te achung te zong kha an lo thi ve ka kal na tur dang ani talo ni ti chuanin pi Mary in lampan chuan rong kala pi Mary kong khar chu in tharung tak mai na ron ki kani ta chuan pi Mary ne chuan kapi khovet leng kal na tur ka nei lo eng ma nei ka nei to lo ti chu in ne na hian karon kal tup mai ni ti in asoi pi Mary chuan lom takina lo kwa ke pon khovela thil dang nei ka nei to lo ka fa pa tan ka puma che ti in hlim takin nun thar an din du na ni ole pi Mary in rukundo laka hianin ngil nei na a thlen ani rombung som pani changsom ni le changsom ni pakhata khan ti hian kan hmuwa email maril tram chuan ei tur pela atui hal chuan in tur pero sual ngam che om su la thatna in sual chungam jok ro ti kan lo hmu ni chuwang chuanin khovela hianin chan ro pui tak nei min din ani ziak tular tak pakhat Dr. Miles Munro chuan ti hian alo soya mishing te chunga chiatna lo thlenga hianin thina hi avor to pani lawa chan nei lawa nun hi ani zok ani idam reina khan ipoimo na ashil lawa tangkai takai nun zo kha apoimo na chu ni alo ti ani voina hian pathianin nangle ke hi chanro pui tak nein min dina chumi hlen chuak nge theitur chuanin voina hian ke pen thar le turin ka som che ni lalpan mal som che ro se